Uma ulalela bazondayo bathi idlozi kalikho. Uma ulalela badukisi bathi idlozi kalikho. hawukele mina Ngihawukele mina ngihawukele hawukele mina ngihawukele wethu. Ya nako ke baba nonke South Africa ngoba ngikhuluma ngikhombisa imoto le ngiyikhombisayo mina Dr. Buwe Mhlanga yokuthi namhla imoto iRange Sport le ithengi lo baba lo uthenga imoto wafika ka Dr. Buwe Mhlanga wacela imoto yaka 5 ke le imoto yaka 5 ke le ngo special 6 no 7 April imoto yaka 5 abantu bazokhombisa imoto la musino ka Dr. Buwe Mhlanga ngisebenza kweqiniso wami muthi ungatshanjelwa ngemanga lo muntu ushoyo ukuthi umuthi wakhe unabungozi la wawuthatha khona mina nginawungozi umuthi wami ngafundiswa kahle ukuthi umuthi wakhe ungathatha umuntu unawungozi thatha umuthi uzokwazi ukuphilisa abantu ngoba ngiphila mina nomndeni wami ingane zami ezu48 akosikazi awu6 abazukulu bawu15 baphila kamnandi angeke ulalwayo angeke ukuphila kwazo angeke umuntu uzozwa ukuthi hayi ngilo ngiphuphe tokoloshi mina tokoloshi izongena ngakuphi ngivalile emuzi wami uDr. Buwe Mhlanga uvala abathakati uvala itokoloshi uvala yonke into ngoba ngimkhombisa South Africa nayi Ranger Sport le ndimkhombisa yona le uthengile yaka 5 le moto abantu bazongithengi bazongibukisa ukuthi buka manje Dr. Buwe umsebenzi yakho ngimkhomba umsebenzi yami ke South Africa yonke ndimkhomba umsebenzi yakho yami mina Dr. Buwe lo usebenza ngokweqiniso lo uhamba ufuna imithi yempilo yabantu ningafuni imuthi uzohlukumeza abantu emhlabeni anginako ukuyenza ke khuluma nani South Africa nasi especially nawe mawufuna ukuphumelela especially 6 to 7 September ngishilo uze uyothwata nawe ukwazi ukuphumelela uDr. Buwe Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso umkhombisa Dr. Buwe umkhombisa umsebenzi yakhe yokuthi awu baba mankunikile nawe uzophumelela awu Dr. Buwe Mhlanga nako nje athi nawe amawiski asikhipanga konke sesiyamkhombisa nawe lokho akuthengile ekuningi kugcwele endlini imbuzi naye yabulawa ngaphandle yokubonga imbuzi ibulawa la awuzala imbuzi naye iyabulawa yokubonga tshela nani South Africa ngikhombisa kahle ngibona musu wami wonke lo yakhe moli angakhanga umuntu wakhe moli mina Dr. Buwe Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso hawu singabi nemona Nkosi yami asikhulumeni into empumelelo namuhla bafana babulala mbuzi la leyo ukhombisa nina lonke South Africa uthi lo muntu uzobonga mina ngithi awu ngibongwa ngembuzi nayi imbuzi ke njengoba ngikhuluma Dr. Buwe Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso ngitshela nonke abalaleli nasi special na ufuna ukuthenga moto ufuna ukuthengani nasi special nasi nayi imbuzi leyibulewe bafana yokuzobonga uthi ngiyabonga Dr. Buwe nayi antayibula amuyicace bayibone abantu nayi imbuzi umuntu uzobonga akunankinga ukutayishe nofuja nayi imbuzi le ndimkhombisa yona South Africa yonke ukuthi Dr. Buwe Mhlanga usebenza ngokweqiniso abafana bayayibulala njengamanje abafana bayayibulala njengamanje babulala nembuzi ijikiseni bayibone phambi kwayo South Africa nayi imbuzi yafa manje lo muntu uzobonga Dr. Buwe nayi Ranger ayithengile umuntu uthenga ngomsebenzi wa Dr. Buwe Mhlanga asebenzisa ilwani asithatha imuthi wokubulala abantu mina ingane zami ziyabulala manje ukuthi sikwazi kuphahlela ithongo la ka Dr. Buwe Mhlanga ndikhuluma nani South Africa ndikhuluma nani abalaleli nonke ndikhuluma nani amazwe ngaphandle uDr. Buwe Mhlanga usebenza ngokweqiniso angisebenzi ngamanga nayi Ranger iphakade ithengiwe lo muntu uzokhombisa nayi imoto sengithengile ngathi ngiyabonga thenga mbuzi notshwala senubonile uyabonga ukuthi baba ngisazoqhubeka ndizokuthengela neyakho moto ndithi awuyenze lokho nami ngikwazi ukuphila ngikhuluma nani South Africa khuluma nani abalaleli nonke abangaphandle Dr. Buwe Mhlanga uyangitshela khona manje
umtshela ngespecially 6 no7 April September 6 no7 September laba bathenga imoto bafika ngo6 no7 April bathenga imoto bawu5 laba bantu bathenga imoto nale ngumkhombise yona ngaphakathi uyithengile ke sewuyabuya ngikhombisa iRanger Sport 4x4 ilapho ngaphakathi khombisa nonke amazwi angaphandle khombisa nonke abalaleli ngikhombisa South Africa yonke amazwi nonke nabalaleli emakhaya uDr Buwe Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso hayi kuhamba nomhamba ufunana nenyoka nifunana neipoko inyoka ziyamlala ziphinde zilale emndeni hayi angilisebenzi kanjalo mina Dr Buwe anginamuntu uyangozi mangisho kusukela ngaqala especially nginikeza abantu akunabungozi akholutho abantu bayiphilela fika abathakati fika zitha fika ibhamu fika konke mina Dr Buwe Mhlanga nginawo lo muthi fika amasela isela malithontshile lizolemala lizohlanya malitshontsha musini waka Dr Buwe Mhlanga umuntu makuthi ubulala ngane ya Dr Buwe Mhlanga impilo yakhe iphelile uzofa lokho mithi ngayithatha ukufika ukuthi ngikwazi ukuphila nami ngoba nawe uNkulunkulu wangizala ukuthi nami ngikwazi ukuphila wena ngibulalelani wena ukufunini kufa ngoba nawe bekufanele ufe kuthi Dr Buwe Mhlanga usebenza ngokweqiniso khuluma nani na imbuzi sekuyadliwa namuhla kubongwa ngendaba yemoto ifike nalo baba le ngumkhombise yona ndikhuluma nani nonke South Africa ngikhuluma nani bamalali buka Dr Buwe Mhlanga wakhe Stacy nasiya Stacy la ngilala khona Dr Buwe Mhlanga ngilala mangithanda angisakhulumi ke hozokho na umuzi wa Dr Buwe Mhlanga na umuzi wa Dr Buwe Mhlanga bukisa South Africa na umuzi wa Dr Buwe Mhlanga lo umuzi wami ngisebenza ngokuthi ngoba ngisebenza ngokweqiniso na imoto efikile nayo yayibona ufikile umuntu uthenga ayina number plate nayo sasada ngithenga manje nayo yamoto nina South Africa nayo imoto oyithengile imoto uyajabula yaka 5 le moto ngikhombisa abantu la ngespecially 6 no7 September laba thenge ngespecially sa 6 no7 September because 6 no7 April bathenga imoto babuye bangikhombisa namuhla ke ngikhuluma na South Africa khuluma nani abalaleli bengimkhombisa anginakukhuluma izinto kuya kuphi ngikhombisa muzi wami wonke lo ngoba ni ubuka nje muzi wa Dr Buwe Mhlanga nawu njengoba ngibuka lo usebenza ngokweqiniso laba bococonut ngibatshalela laba bococonut ngibatshalela nawu muzi wa Dr Buwe Mhlanga South Africa yonke nawu muzi wa Dr Buwe Mhlanga South Africa yonke nawu muzi wa Dr Buwe Mhlanga nawu muzi wa Dr Buwe Mhlanga na indumba la ngisebenzela kuyona bakhombise na indumba le ndumba ngisebenzela kuyona lo muzi lo 6 house yabakhosikazi ngoba amakhosikazi wami awu6 ngikhuluma nani nonke South Africa niyazi ukuthi Dr Buwe Mhlanga usebenza ngokweqiniso khuluma nani abalaleli ndikhuluma nani mazwa ngaphandle ndikhuluma nami abalaleli emakhaya bengimtshela ngoDr Buwe Mhlanga umsebenzi yakhe hayi kuhamba ngothatha ipoko niyothatha inyoka niyothathani no asifike nizitha sukwazi ukufika sibhamu sukwazi ukufikela emzimba wakho impilo yakho ukwazi ukuthola imithi yokuphakama ukwazi uthatha imithi yokuphakama mathenda noma yini noma sikhundleni la uhlele kusona ukwazi ukuhlala kahle ukukhululeke usho Dr Buwe Mhlanga sengiqede ukukhuluma nonke abalaleli bengimkhombise iRanger 4x4 ifikile namhlanje hayi awu baba ngiyabonga uyajomba umuntu ngeke ngikukhombise umuntu ukuthi ngobani ngimkhombisa moto kuphela angifuni ukuthi makusasa nizomwazi ukuthi ubani lo angikhombisi umuntu bonani moto kuphela ngeke nikhombise umuntu kusasa usokwazi ukuthi oh uye lo hayibo akhonjwa umuntu la thina sikhuluma kuphela sikhombise moto le ifikile ikukhombisa nje emsebenzi ya Dr Buwe Mhlanga nisale kahle South Africa nihlale kahle amazwe ngaphandle nihlale kahle abalaleli emakhaya ngiyanthanda wozani ku special 6 no7 September uzothenga moto nawe
uzoyenza into oyifunayo noma ibhizinisi uvule amabhizinisi uyenzeni nawe uzokwazi ukuqina phakathi komzimba wakho nawe uzokwazi ukufika zonke izinto ngizikhulumayo ukwazi ukuvikela nesitha zakho nawe uhlale ngokukhululeka hayi kuhamba nobuthanda nenyoka hey akunjalo nisale kahle nonke abalaleli emakhaya nihlale kahle kwamazwi angaphandle ngiyanthanda nonke South Africa ndawuwe bye bye Aufake manzi lapha ashisana amani oh otherwise okay oh sama kopi Hallelujah